मैं बुकरम जरे तो निगरी बस इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंगबम मनु हुना हरी 360-degree analysis of news and events ता मैं बुताम नोक्चरी थासी की हाइबदी हौखिबा फेब्रुआरी तारीख 9 दा मिखल पांगथोक्तुना ngarang फेब्रुआरी तारीख 13 लेबा पुनमित्ता रिजल्ट लाउथोखिबा दिल्ली असेंबली मिखल दा आम आदमी पार्टी ना लैंडस्लाइड विक्ट्री है बतारे अमुक हन्ना लेंगाक से सेम नगवे दमकता सीट हुंफुनिथोय का हुंफुतरा लेबगी मनुंगदा सीट हुंफुनिथोय द माई पाखरे दुगा बीजेपी ना सुनगी सीट निपान द माई पाई दुगा बीजेपी की ओनेसु इंक्रीमेंट दि ओइरी ममांग 2015 की मिखलदा सीट अहुम खक माई पाम बदो हंदक सीट मंगा हेंगलगा सीट निपान माई पारी से दुगा आम आदमी पार्टी की ना ममांग द 2015 की मिखलदा सीट हुंफुगा तरे फंगम बदो हंदक से अहुम हंदरगा हुंफुनिथोय खतनी पंगी से मदना मंगा आदि हंदरी बट स्टिल याम चावबा मेजॉरिटी अमा फंग मैंडेट अमा दिल्ली की मियामना आम आदमी पार्टी द पीखरे मरबदना दिल्ली की मिखल सी माई पालो मतुंगदा दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ना फोंदोखि वाफम मसी हारिबा माई पाक मसी दिल्ली खक्तगी माई पाक पनते मसी विक्ट्री ऑफ द एंटायर नेशन लेबाक पुंबगी माई पाक नि हाबि हम फोंदोई मरुइना हंदकी मिखल सी पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड वर्सेस पॉलिटिक्स ऑफ वर्क नि अदुगा पॉलिटिक्स ऑफ वर्क थबक तोबगी पॉलिटिक्स ना हंदकी मिखल सी माई पाई अदुगा पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन पॉलिटिक्स ऑफ nationalism or politics of hatred से माई थी रे हाइबगी वाफम नसिंग फोंदु अखोगी आम आदमी पार्टी की माइके दिगे तो अरविंद केजरीवाल मसामक्तगी कन्वेनर मसामक्तगी फोंदोकपा वाफम सिंग लेखरे मरमदना ngaranggi victory है तारे ngaranggi result असी कोई कर्म मियंग दियंग भी याबगे कर्म डिकोड तोबु याबगे ला चही सी अक्टूबर थादसु बिहार के असेंबली मिखल नचिंग पांगतो कदुल वेदे 2021 की अप्रैल दसु तोंगान बा असम यावनो वेस्ट बंगाल यावनो लेबा सी स्टेट मा दसु मिखल पांगतो कद्रि मरमदना दिल्ली की अखोगी रिजल्ट सिना हाइरिबा स्टेट सिंग सी मिखल दा सोइद मसी इंपैक्ट लाकतरा सापु लाकतरा हाइबगी वापनो चिंगबा अदुगा 2022 दसु कोई मणिपुर न चिंगबा स्टेट सिंग दा कोई इलेक्शन पांगतो कदब लेबनि नमसिना impact torokatra haibagi wapna chung mayam lari mabdana how to decode yesterday's result ngarangi result se karamna decode togota haibagi matang se khana no gidam tang se impact news ki story the links in the library basi joining us tonight on Manung Hutna Sanaleibak pauche ki editor very pau Hemantakumar Ningomba aham to jani Ningomba Taramokcheri welcome to the show appreciate you joining also joining us Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur ki political science ki faculty very pau Dr. Thangjam Homen Busu Taramokcheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us senior journalist Oza Pradip Phanjoubam Oza Pradip Busu Taramokcheri welcome to the show appreciate you joining too ahan Busu Oza Pradip tege dum open tok jargi oza ngarang ki result sida masi victory si victory of politics of work ni thabak to basigi politics sida koina vote khong khibani masida koina mai pak pani aduga politics of hatred politics of polarization mayam thugai no hana badu makal ki divisive politics to mai thire have you often phone aduga masigi result si aduga mai pak pasi ko Delhi khakta na tiri entire India gi na have sing ba wapum si Arvind Kejriwal masang no phondo khibelai maram tan ngarang gi result si koi karam among the yeng bu yai ahan bada phondo ri wapum sida politics of works versus politics of hatred can harris kari wapum thamini we politics of work against politics of hatred adu ki possibly jagre ko adama yam tena significant no in low or lower is na ke BJP Thangjam Roy have one lemba second wave second edition se da BJP ki sarkar lag kan se da mana amka hena overwhelming majority la aga la hai adu haji leiba no se polarization se am chap chan to hore hindu majority of lewa ta hindu ga atige polarized to wise hindu ki party ne hajari ka ambusana ka ni have one lem kan se da sin thwai re sin ya make him thwai haidar be ga no se Arvind Kejriwal ki party thwai se ka koi si and wave see later so alternative way heavily heaven so chere wave versus so facade ni India manung so Hindu is so Hindu is da Hinduism ni thada ba aruga Hindu wa thada ba kamu yam lady have si khudam so on da dore tawre khoina election gi sida sai kanan su pon Raj pon bikre khoi gi Congress bi yaudre Congress 4.4% of yaw mo gi vote shares aduga sida आपकी कितने कितने का ये करके सो हमारे बिजनेस कितने 1% हुकुम धरे अरे बीजेपी के कितने जंप तो इसी क्रम लाई नो हाई से मैं हाई सी कांग्रेस की हान ले रहा बा मामा की तो ले रहा की मामा की 9 मुले मुदो नहीं है अदुगी खाइदोर पुदना सुमचांग पने हाई पोट ले बा अरे सी की चुम्मी ब्रा है जो कोई ना जब चाबी constituency wise कोई परसेंटेज ये इधर लिखा हुआ है तैसे ना है कि सही कैंपेन से तो हमने पोलराइज हो उन्होंने कैंपेन तो अपनी ना हान लेजर में आप तो आम आदमी पार्टी है बीजेपी चौंक रगा कांग्रेस में चले रहा नंदर कांग्रेस डायरेक्ट सुमचा खिरा का इसी कोई जब चाना मागी फिगर
akupa si dissect tawdre hedi pak ub phangi roi tawdabu akhoi na BJP si moi khidang khidang kakhlai ne ta hane mai moi gi wave lei ba si engor gadi expectation gi way below ni hajar ga moi khidang kakhlai is economy line no si engan se khoi na chapchara ko ma dum habet ga si moi gi vote bank to kaidri habet dum ure moi nam gi phangi percentage khidang heglai na ari khidang heglai si karon din no haisira ne khoi gi yamna hena maru oi ba por mo ke dois bo tawda bu sai na ham hajar mai na sai na lai post da chapchar thing na bisida BJP gi WFC is not invincible has chapchar myth ne has chapchar ulleko aduga khoina delivery khoi thabak deliver to pusina people still appreciate that more than anything else ideology is da khoi gi chunni gi delivery ideology BJP dorisna khoi identity identity is khoi gi citizenship se khoi gi by birth by descent we don't need to have him on with citizenship have definition bo on to ke have him on to with the city aro in ha yera pusida khoi yeli sikara yera gi moi gi sarkar have si citizenship have si it's a social contract if I deliver that contract if I deliver that contract then the contract say during come with lo agree to have him on the kejriwal na deliver to mo da samna ha mana school me lo government school me phagal na ji Delhi da private school tanara madu government school in tanamai mon halle aduna khoi lai ba ma'am paisa yam puthoga private school tamgam jado ma'am silo na masum change aduna simi yanga da Delhi election yanga sida civil caste ki reserve mai 12 seat lesna 12 cc entire low re aam aadmi party low re I will lower section le ma khagi school of hotam khojalam da ba ising phada phangam da ba mai phada phangam da kamu si phangala kan sredi this is what governance is about happy pasi moi is walking a bola aduna adugi lower level le kamu le khare aduga ma sai mathak de kamu su ideologically conscious of kamu su moi na hai si ha hejere hai politics of hatred si yaning they have a possibility sam chong thong nari India si meana yenganda hanaloi mak se khoi gi politics of identity politics of gi polarization siraloi chat yam vulnerable in khalamadu oi de harap sira mayam si tang su puning si strengthen the more thona happy mo to BJP ga sira aman magi victory sida adun sai hai gi election mathang lactoria hai cancer su si victory si was very necessary but mayam hinder si kanogi di delegate is a small state moreover power pile become one man deliver to my direction much thongamina the state the BJP na baijaba station is double to gandari ma di nakan de hairaga yenga Arun Kejriwal puthoga example bido masana demonstrate to area de na nakan sina toppling the kidding can be logic sibo my hinerisi BJP kanogi na Arun Kejriwal na power pile akoi si tonga min utma ya na opposition da phamaga BJP pile sarkar thuga ga haga sigi same gan powers le tabi ai adana akoi na heta bizum to yaro ga habisin ma'am hinerisi adubu ate ide ojagra su yam interesting oi ba gano hobe de ore hagi break phabagi BJP na hagi Delhi makta da su municipal election to gan the BJP sweep to ni ari MP election to gan sittaret mak gano lawri ni BJP lawri moi gano gi MP ki constituency tere sida ado haji khoi na yam hainari ba gano ga si TC ga na education pai ma no pisman pai education minister oi ni mana ma sa mu su MP ne gan ma su kadri ni kad yam narrowly kadri ga su ka hode na ado moi me mu halakan sida sai gi limit me ye hello bagi mayam si election si campaign do kan sida Pakistan ge India ga to no mai ni monda adigi kana si BJP support to kamu diri Pakistan support to ni kana if you are with us you are either with us or against us hypo to chumne ga koi gray area to lehen da bi sai to kan sida mina rejector ne have slow shai adu ta sena koi na kai gari ge rejector no sai gi breakup si ga da kupna dissect to kan sida kha ga koi na karma constituency dagi BJP ki khara kakhale isi kor mi kakhale no yenga sira ba ta sena aap ki lejramba party dagi chungthoga tokrira adu congress ki handarisna aap chungeng gira habe sisu taptan establish out ri he game da mapan ki picture yenga sira di so kano gi congress ki handarakpa handaraga somna BJP ka hingle isi aap ki na lengna lebnina lengna isi congress ki kamu do som chakre have mo su man interpretatory adu interpretation si ki di Tuman Brank no sai have manungi logic gan me do logic me am aduga permutation combination me am CM gan sara khina constituency wise
breakup si urakan dari sabjang khang dai Okay, constituency wise breakup yang matung da manga hanthai se kai gino duga manga amana BJP da mai pa lai sena karam reason no have dugi hena mayek seng ba koi data sing do da reflect tor gani have du aam aadmi party ki hoina duga Arvind Kejriwal ki hoina yam chauba majority mani adu lagliba Valentine's Day have tare ngasi dagi numin dini gi matung da koi wasak log do ni 14 February sida wasak log do lengak sem sem dunia duga Arvind Kejriwal gi na omlok subo ina chief minister iduni bana 2013 da sit kunipan mai pa matung da absolute majority oidamni Congress ki mateng luna lengak sem ki du lengak tu 49 days ki matung da thupsan gro matung da 2015 ki mikhal da most sit hum doi kar ga absolute majority sweeping thumping majority mo luna na chief minister ong pare ada hada amo 62 ki majority ka luna amu chief minister ong pa oidu ni aduga lengak se Aam Aadmi party na pai du ni Delhi gi oina adubu mai pali bagi maram se maroina BJP gi koi ngasai hai khiba koi gi politics of hatred politics of polarization mai thi bani aduga maroina koi heavily dependent on Amit Shah madi BJP gi koi duo hai combination sida ka hai ne BJP ne depend tor ba duga BJP gi chief ministerial candidate ching face na sing ba thado hog da basina maram oiraga Arvind Kejriwal ga BJP ge karam candidate ka lamba to ne have gi lamba hob lai select na sum mayam se na maram oiba duga maroina Aam Aadmi party se na chahi manga se thabak mayam ge da ground level da tawgi bu na maram oiraga mekhal se mai pak ni have gi wapum sing mayam thamnari so se dai oja Homen rak sar bata oja gi oina di karam ba wapum lebi kamaina di kor to bi handaki mikhal mai pak statement si ba mayam na hi grezi ma thamjani number 1 a very positive campaign akoi gi AKPK na Kejriwal ga akoi gi Pankaj Kumar anani sigi moini gi combination da puthorei ba koina WhatsApp ta jumar mak ta u bada akoi gi Hollywood ki thaina gi sei ga sin na ba then animated akoi gi pictures myam sin na raga fazana tawba adu tawba matam ji da akoi gi India gi sentiment amazu AP jina ugi gumna tawe for example Pakistan na kanna akoi gi Prime Minister Narendra Modi Kashmir gi matang da hairak pada or whole Muslim gi akoi gi magi vote mayam ji loina mak Kejriwal da pigani haiba kana manai no we don't want it religious line da akoi na vote se logzeroi jama majin na jo offer tawra bani if you believe akoi na afaba thabak to gi na khanbi raga di vote thada biu religious line da di akoi Muslim gi vote si pamjade and number 2 Modi is still my prime minister hai gi mana sanagi ba sentiment se haibadi tamona ju thambi ba akoi gi lok sabha election gi matam ji da Modi gi factors ina Delhi da lagal adum loi ka gi adu suma adum underscore to weba then of the gi amok ngasai gi lady ba Delhi si mayam na koina ju lejar ko da tamoko refugee city na tum ko we koina maru na Delhi da koina udoi je Punjabi culture ni adu ga Punjabi gi oina sadar gi oina di Congress ki di amna nuai ta ba ma lai gare Delhi gi riot ta gi hauna then second the Purbanchali mayam ma lai then Muslim mayam ma lai then upper caste ki akoi gi Baniya mayam ma aduga then slum dwellers mayam ma akoi northeast ta gi akoi gi mayam ma su it's a yamna highly cosmopolitan oiba South Indian ju leiba even Tamil refugees mayam ju slum da leiba du ma pham ma ne ba sigi ma pham ji da mana sanaraiba politics se tamonda ju thambi gi bada ngasai Delhi centric oiba akoi gi kari gumba Delhi ji huji mayam na hainari se if Delhi was a country 3 times richer than India ne magi per capita income amasung per capita product yeng bada aduna akoina Delhi da sigi magi communal gi community gi line ji da siguma makhal gi mi mayam amaju leire then secondly Delhi si tha thas dana akoi gi lower middle class yam yame act yam na bulky oy aduna lower middle class da leiba mogi aspiration working class factory leibani na mayam ama leiba Delhi wages mayam amaju leiba aduna caste ki communal oiba ji ju maramrakta di tholaga yamna akoi gi ingna di leijaba haibdi Okhla industrial area da koi chapter Okhla ji Muslim dominated area ni but most of the workers is mix in ba population nama work to minam gadi Lal Killa da satpada Muslim gi area ni akoi na satpa matam ji da loina ma dum punna Hindu mayam phi yolam gani mayam sigi sentiment ma mana uba ju ngame ba at the same time ma na hadak sanagi baji soft Hindutva ju sane akoi na soft Hindutva haijaba tare hoi akoi gi politics of hatred sina di lakthu bading am kidre adubu Kejriwal amasung Aam Aadmi party sina akoi gi Hindutva ji gi politics hanadabra di sanagi sigi mamang da train thamgal gi pilgrimage carriages mayam ama whole religious sites Delhi dagi hauraga Rishikesh Delhi dagi Azmar Delhi dagi akoi gi Vrindavan Mathura adi panghan gi mafam mayam ama sigi je 2 times a week sigi pilgrimage carriages ma adum tawgi ba aduga board head
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯤꯡ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒꯁꯨ ꯍꯅꯨꯃꯥꯟ ꯃꯟꯗꯤꯔꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ 300 ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯐꯥꯎ ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯃꯟꯗꯨꯗ 45 rupees ꯄꯤꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ free electricity free water up to 2000 liters adugi helagana lupa tranga pibiyo yamna phajana sanagre then audagi government school gi tamona thambiba sida ju akoi tamona ju pan bi akoi gi RTC Marlena je ma ju yamna interesting oi ba mai maming sidagi hauna MAR jina Karl Marx dagi lokthopani hadmaina haibi aduga Lena jina Lenin dagi lokthuena parents anima Delhi University gi professor ju oi ba masa maksu Saint Stephen gi pass out ni then aduna ngasai amuksu magi whole akoi gi kari haitare candidates mayam ama amasung parties gi supporters ji amba kanji is highly literate oiba makal gi intellectuals mayam ama ju yawe samna hai kanji the CSDA Center for Studies of Developing Societies kan achauba sigi professors mayam ama ju phajana yauri JNU dagi hana lefty so mayam ama am admi de yauri on hygienic badi ngasai gi leiriba lower middle class ki aspiration nama haibadi sigumba group ti akoi sidazu oiro paisa paijadabanina hope si karai da leigani our hope akoi gi children gi hope it's only with education haibane aduna ngasai gi akoi gi essential item jima jo pibiba mohalla clinic mayam ama hangakpa then more than 30,000 nangi CCTV camera torokpa nupi sing the free bus ride ka pisalakpa pelhan na baji ma tawbaji hayeba aduga especially education jina moigi riding rider amo oigrisina kai no haiba kanji da sahi ama da 20,000 classroom et tawba ngamgi that also with all smart boards aduga oza mayam ji loina ma Harvard University Cambridge Princeton then akoi gi Jawaharlal Nehru University sigi oza mayam jina school gi oza mayam ji training pi ba je akoi gi SCRT NCRT da nataba training tha ba je oi adu ju yahol laga foreign gi exposure ama kai gi noga Delhi da lei ba je diaspora ji foreign gi ju mayam ama ju lei ri aduna sida hope ama ji karai da lei gani haiba kanji da hujiki matam ji da di akoi gi India ju maru oina Delhi de inga sai thamja gi do per capita income ju wangba production ju wangba wangbani na hujikti ngasagi angang singje when they have to go along with the time matam jiga chamina ji hire patara badi computer literate work tabayati aduna sigum badi karai digi lai akoi India gi still akoi gi knowledge ki economy da ngawraga leiba aduga ta seng na industry ga education ga ji linkage ama leitriba California University Oxford Princeton sigi mayam ji di industry mayam ga ji linkages leirabani na sigi exposure mayam ji akoi gi angang singji da masi leiba tarabadi then they can easily cope up with the changing time haibajigi hope ama Kejriwal na pibangam giba maru ina RTC akoi gi Marlena na kanna maji akoi gi kare hatar campaign gi education gi di mana yamna tawgiba auna sigi factors me am adi ka samasung communities gi factors me am especially kari gi damakta BJP gi certain shops natragana makhoi na promise tor pa me am yadri baji kai no haiba kanjida ngasagi middle class yamna bulky oi yam chawe atopa BJP na villages me amda appeal tawada latrine nama piba LPG ama piba kanji dadi khenaba ama leidi ba Delhi dadi living standards so khar juwange and already pick pani na population ju yamna ka hena chawda bani na akoi gi facilities mayam ama leibagi mathakta focus ikarai da tawni education water electricity transportation and security jine aduna tabi akoi gi BJP na toba khungang da tawba ya ba audi sangi khadamagi haibadu Delhi gi akoi gi so called literate societies dadi changda badawna tawe aduga moreover Kejriwal gi magi credit sina asagi akoi gi sida ju hodok pi diba miyam gi numit ka je Kejriwal mana experiment tawgi mai budi pakhide adu one of that maina akoi gi path breaker ama oiraga masa maksu IIT dagi tholakhiba product ama oiraga corruption sui yaroi daba magi guru ana Hazare dagi mana tamja hoba 2012 ki matam dagi adu without a political party India or for that matter democracy da politics yaudana change propanga moi haibadugi akoi yamna practical oiba praxis ni inform tawbaduni na thamjaning okay paradigm shift ama tare akoi politics sida laingak sida porakhib sina mar moiraga masamang na su koi election gi campaign gi matam haigi basi akoi na tawkhiba thabak sing da vote thada bi akoi na kemta tawgi targadi vote pibi ga no tawi targadi vote pibi abi yamna transparent oiba mong da vote khom gi basu yamna dum adai du da connect tawkhiba mali connection yam chawna lagi mali handa gi chemical sida adubo haina bale koi India gi oina koi political gi kano se map si yang pum matam da Delhi da have the center da pairi basi kana koi Delhi assembly gi sena tabida koi center da Delhi sida
पाइरिबा पार्टी से कनानो बीजेपी ने लुचिंग बा एनडीए गवर्नमेंट पाइ से सेंटर दा दुना सेंटर दा नोंग चू तार दिल्ली दा नोंग चू तार के अतोप स्टेट सिंग मरोइना मणिपुर दा गादी सातिन तो पु यारे हाइना रिबा कोई स्टेट ने मणिपुर गा से मणिपुर से तुम अदुगी इंपैक्ट लागतना कोई मणिपुर दसु बीजेपी ना लुचिंग बलेगा का दुम ले नॉर्थ ईस्ट पूरा बीजेपी ना लुचिंग बा है बीजेपी का अलायंस लेमिना बलेगा गातनी पाइरि से एनडीए की लेगा सिंग है बता और मैं तो उतना याम चांग ना इंपैक्ट लेबिया बा दिल्ली मसामक्तना मधुगी इंपैक्ट अमत लेतब ममांगी मिखल दसु हंदकी मिखल दबदी खितंग इंप्रूव तोगी ममिता तारगसु मधुगी खाइतर इंपैक्ट से सुंगले लेतबगी मोंगदा मिखल से आम आदमी पार्टी ना स्वीप तौरग माइ पाखरे करी वाफन थमनी उजामत दा हंजनिंग से दिल्ली दा नोंग चोरुगा दिल्ली दा सातिन बुथोक्तना कोई नॉर्थ ईस्ट ने बुथोई सिगी मागी लॉजिक बिहाइंड हाइतर मसी मनिंग लेवल लॉजिक से करियन लो हंदकी मिखल सिदा बीजेपी ना होनबसी अकाक लेतना होनबनी याम कन्ना होना गजाने प्राइम मिनिस्टर मसामक्सु देन अखोई यूनियन होम मिनिस्टर मसामक्सु डिफेंस मिनिस्टर देन अदगी पार्टी सिगी नेशनल प्रेसिडेंट ओइरिबा डॉक्टर जेपी नड्डा सु यावरगा याम कन्ना होने मसदगी हेंदोदना अदगी बीजेपी ना रूल तो स्टेट सिंगजे की चीफ मिनिस्टर सिंग दिल्ली दै गोखल थन्नी अदुगा मोई स्टेट सिंग की लाप मैम कैंपेन तौलेने सिम लेरे अदगी संघ परिवार ना मैम खमिरमगनी मी लिसिंग मोई थादोइस याम कन्ना खोंगजाना हंदक्ति केजरीवाल की गवर्नमेंट से इंथुदबा यादे हैबसी मोगी चाब चाबा फिर अमा लेपा गांदा तोरक पोट अमने याम कन्बा कैंपेन ने थेंगनाबसु याम वारमगने खले अदुगा दिल्ली का अखोगी गनुगा अति अतोपा स्टेट सिंगा ngसागी भोट से याम खेनबगी मरम सी याम ले ngसागी अखोगी मागी लिटरेसी रेट से दिल्ली याम वांग अदुगा मी अयाम से मैम लाइक तम विनिंग वनी असो सांग मी मैम मखल थेंगनबनी मीजिंग लोई सिंगे अदना जागी बीजेपी ना और नतक नाते पॉलिटिकल पार्टी सिंगना मिखल ग मरी लेना लाउथोप स्कीम मैम जिंगजे मोई पीपल सिंग थुरोना कानादी खुदम मोइन हारबदा ngसागी चेंग कोई लुपा अहम पीबा चेंग दो अदु तानादी छौपुदी सोमदा थबा म सोगोना फैयना खनबा कांगुने अदगी सोमदा कोई गैस ना सिलेंडर तरा खग येंगनी मयाम अदु वजाव ना सोना कन पुंग ओम जंग थादा बीगा दो मोइदे दरकार दिल्ली दरकार लेते दिल्ली द पब्लिक मीटिंग का तुना दरकार ले जानते बा अमम अमद साव तो हलोरे अदुना लोरे अदुगम मयाम की पोट अमने हाइबदी मिखल ग मरी लेना सेमबा पार्टी मयाम की प्रोजेक्ट मयाम जिंगसे स्कीम मयाम जिंगसे दिल्ली द संगदे दिल्ली द तुनु थौ तादी अदुना जाय यूपी दा गैस म पी मतमदा मिसम मियामना ए लाइर बगिदमक्ता मोइना गैस म पीना लेमना पीबा पीदबदि खंदेको तो पोतो सी पोतो दिल्ली दा अदु कलेक्टिव कजु अदुना मोइगिसी अतोप स्टेट मयामदगिसु लोइन मक याम मियाम ले परसेंटेज दि अखोई 10% गुमबदि आई 20% बु ओंगने खले मपान दगी अतोप स्टेशन दगी वोटर ओइना लेबसे अखोई नोटिस के सु याम ले लिसिंग प्रांगा मुक लेना पाइ अदुना मयाम सी लोइना लेरिसिंग जी आदत दिल्ली दा लेरिसिंग जी मैथी मसाना मरि मसाना नोटिस मसाना आर खोम सेंगा लेबदि नतेबो लाइक तमनी खंगे ओना त कई थबक मसन बम पार लेवा तनी ऑप्शन फजन लेबदि मी कसम याव फोनतेबो स्माइ तोकना युमथंग नबे स्टेट मयाम सिंग देन अदगी साउथ ईस्ट कनोरम दगी साउथ ऑफ दगी लाक मयाम इंडिया मयाम दगी लाई मयाम सिंग जे अदु माय मागी मसन जाक चाबा थबक तौरगा लोइ लेइ गाक्तनेबो अदुना वखल सि लोइ ताय अदुना मोइसे मोइ वखल सदी इंडिया ओय अदुना नि ngasai केजरीवाल ngasai ham da haibdo ana india gi wena mai pakpani haibo mayam ponamak sigi magi mating do mana handak phange phangbatuna mana mai pakpani na haiba possible lai aduna ngasai gi magi kanu ki magi kanu se modern politics haitar ko politics su yam mong yam kene congress na nangoi toramba magi mikhal gi agenda da kanada mieng thamba haiba poto then adagi di bjp na kanada mieng thamba लोई खंगरे याक्तनी को बीजेपी ने थमिजी अदम इसम चमना अदम हारबदा हिंदुत्वा देन अदगी लारो मैम सिंग लौना बहनबा देन सोथोर कांगु न कांग्रेस मैम न कदोन बहनबा मुस्लिम भोट फंगना बहनबा मैम सिंग तंगरी सिनेबा अदो मादी अरविंद केजरीवाल दी एपी दी मदु अमत माना मदुगिदो साइलाइट तौथोगा माना तौगदबा मतवे दी ngसागी मसामक्सी मासी अखोई हिंदू दा हेता लुपसु मालंदे माना देन अदगी दी हंदक लेबाक वाथोक ओइबा कोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से मा कई मोट पीदीदना सगोने सुहाइदे सगोते सुहाइदे कई हाइदे मा सिनेबा तौरिसिदे अदुदी मागी स्टेट दा यानिंग मिसु लेरंगबनी यानिंग द मिसु लेरंगबनी मागी पोट म यावदगदी तुमिन लेजरगदी मायम केसु हाइदेना अदुना मसागी मुस्लिम नसु भोट पीरे हिंदू नसु भोट पीरे सब माने अदो मा मसामक्ति कनानो हाइबदो भोट मेरम खंगिन वाई कोई हनुमान गी कनो सिलेक्शन दा मान सरग लाइ खोरमी
then adagidi koi no koi live khon pham mayam amada sagi train mayam gi free da torga challi sine ba sigi pot mayam ma lai se challi se ado pam pa pan thok te ba law de ba ai hindu ni hada ni ga hai de ba mai pot se yam phajaba ano ba koi gi kono gi magi train amane na low ya ba aduna ngasagi lupa ohum piba seng da mitaw ya da ba madagidi gas lim na piba ni haibada ya da ba adagidi tabak si sumna kanda lupa sani khak phangba no mugida job card parga pm koi pm kanu gi pmjsy gi makha da tabak suba ala koi gi job security ni haiba adugumba numita manda chahi manda numita mani tabak suba da delhi gi miyam na mita de moina mita ai du di karmano haibado kana na khange kada nasagi arvind kejriwal na nganda u gi adugi poto ne mamana thongba leise sumna kanda na bjp na nasagi magi propaganda mikhal gi propaganda sida arvind kejriwal de terrorist ni harabokta mana tumina lenga misini mana ai terrorist ne hagadi pharodana haidune adu yori neba adu mangonda bot pibada ma pakistan pibani haib neba maje adu yongna tamthini yengbiri neba adu kaimta na sungdana ma dum kara isneba karakpada magi mana bot khombagi technique nataba thong mayam adu adu da sule he wanda thabak su yam tawe mayam na khangbi duai mam thambi duai ko jamen thambi duai ko delhi si ina khunba kanone city ni yamna sen pai ba kang ngak tani yamna moina masing yam jani aduna moida ahogi sen pai ra sungai ko mai ga si lemna pi ba ga si adum mi si adum lemna pi ba si adum ngai jani are ising da lemna pi salakpa si mayam ado asomna kandana gas lemna pi hai ba somda di ka dore delhi si ising yam wa ma phamne ising yam wa ma phamne ando wa bani na ising si khat tare ba khad bokta niyom chumna taram bonte ba hojik niyom chumna ta hala kan da madabokta sang am na raga limna pi process am tawre ine ba sigumba lengak amada kamai tok na vote piru don hai vote ne lais delhi gi miam sem ko khena basi ko khoi sai mana dab se khoi sai di bjp har bjp da pula salidna salid blind salidna mi gi dikadore ngasagi national politics ta lakpa kanda national politics ta lok sabha gi election lakanda am army party amata pigi amata kande bjp da pisale then thakar gi matungda election tawada bjp uprang umtui kain kan issues sini sumna kanda local issue da maru we na local issue da pisale ne aduga karma no hakanda kejriwal se karma mi no hakanda bjp na khwai tathi ba mai government si halak tana ba adugumba halakan pam da ba adugum mi amane ba aduna magi sakho thrang thau mayam da so yam ai papun bo we na marana hawai hai mayam do khoi dum nisang ba ya aduna ujiki miyam na masagi kanogi delhi gi miyam na power go wakalon se akoi gi leibak sida leiba miyam na karima power bi batar akoi india se jam sakho kane aduna tagadi masagi agi hindu gi wakhra ngangba mari muslim gi wakhra nganga madugi saumda satlaga vote piragadi leibak sakho pa yaroyo then adagidi lairaba akoi politics tawse politics da masagi miyam gi yaifa ba ha pose miyam gi yaifa sunu miyam gi yaifa lore ha pose si posima lahin gada bane adu natana vote ki yenga politics tawbo adu yaroy ba yengmo kejriwal na mana magi mangonda le posima gi matik maya yeng bi oba vip culture ma muthabi mayam khami gada vip culture am taleti corruption free khoi sai di corruption free hai be wane ko free corruption ne ba tawri sin yam khenai ko vip culture da ka dore hanu mayam gai tak ke tawri khung la ko sidam tu salim ni mayam je pik kram manipur jo ada mi adana kamai to gi yong madli mi sama mu sak samina le rangwan amada famina le rangwan mi mo ma to sine sigi kheda ba mayam se akoina kejriwal da gi ma to yam tam nga yam oe okay ta seng na mari pak maram da maza ti bu nungsi ba hai ba se ma gi thabak tu na ta ka da bane asine man thabak to okay thabak na tai ne ba ar mara thabak na tawragadi mathak je dum ka ba ta bane ado ngang mo na helagadi adum kara taban okay sine ba poche thabak na hen batabni thabak na wangang batabni ha batare aduna action speaks louder than words hai bo hum sulebne thabak na wangang targadi thabak to birak tar dim yang bedam tam yam so soina aduma makata na bhot pirak tan kara kani andak sukare mathang da sud mak thabak se makata na continuously chatha targadi soidna aduma mai pakani hai bani marmaduna thabak to bosimati soidre aduga maruina mikhal sida koi national issue dagi local issue no hen marui bjp na national issue da khare hen emphasis pi ki ba aduga aam admi party na maruina koi gi local issues sing sida focus tau kim marmoi dina mai pak pi maram si adu masu oi ha bi wa kham adu hana tau ki ba thabak ki record mayam se na marmoi ge miyam na amuk hana lenga pain gi damakta power si pirak pani mandate si pirak ne ha bi wa kham leri on den operate lo jage break time sunjer ke back nis pu meng ta no le
Welcome back to the Manung Hutna 360-degree analysis of news and events with me, Raj Nongthombam. Manung Hutna ngasi khana jermi basi ngarang haido ki bai batari Delhi Assembly Mikhal ki result Aam Aadmi Party na seat humputra ki manung da humphuni thoi da mai pa ki badu ka BJP na seat nipan da mai pa ki ba sigi matang dani matang ki question se जब प्रदीप तक लाचे जब आम आदमी की माय पाक बस सीधा कोई लेफ्ट की पार्टी में हम है बता रहे मैम से लो यूनाइट तो वो की मोंग दा कम्युनिस्ट पार्टी हो भी तृणमूल कांग्रेस हो भी है अरे डीएम की हो भी है इवन कांग्रेस हो भी मैम से पुंज लगा कोई यूनाइटेड वॉइस हम होए ना अरविंद केजरीवाल की पार्टी सीधा सपोर्ट तो रखपा कांग्रेचुलेट तो रखपा दुगा बीजेपी की मायुक्त तो वापम फोंग तो रखपा सी ngaraंगी सीधा कोई ट्रेंडिंग तो हुआ है तारे दुगा मर हुए ना हाँ नगी फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस पीछे दमरन है बिसे आम आदमी पार्टी वॉन ब्लफ एंड bluster lost oi to ngang ba amadi waja ngang ba mai thire ha bagi waham sing phongdori adu ko RJD gi luching ba tejaswi yadav na phongdori si politics of hatred se reject to ha bagi waham phongdori adu ga ha nagi prime minister su oramba JDS ki supreme chief hai batare HD Devegoda na phongdor ba si your victory assures the rest of India yet again the desperate acts of communal polarization has limited currency communal polarization to ngaton khaidok pagi Hindu Muslim khaidok padu makhal gi polarization sigi magi limited oi ba currency ta yam koine chataba pot have se handa kisina ta have yo hum phongdore aduga yam phajab wafam na Maharashtra ki chief minister Uddhav Thackeray na phongdore si people have shown that the country will be run by jan ki baat not man ki baat na run tok de miyam ki baat na miyam ki wafam na lebak si run ta we have si ngasi ki result sina hai re hadna phongdu wafam no chingula re aduga NCP ki luchingba Sharad Pawar na hai si winds of change la hong gi nuksit lakba hore aduga polarize kogi BJP tried to polarize voters but failed masi maithi re happen sing wapam mayam pondong naragli aduga DMK ke luching BMK Stalin na hersi development trumps communal politics koi development sina communal prostagi he na koi mai pak pangam gre habi wahum na chingba mayam se united voice amo ena pondong naragli maroina so as a polarization gi wahum se dom hanjan jan ban gum tawi duga mayam se unite to gum tawi ngarangi mikhal gi results da mamang da koi handak chahi gi habta result haido ki basi akoi Jharkhand ga Maharashtra gani adubu maduda BJP na lenga pai bangam dragasu BJP ki result yamna thiba makti nate habta re adum result dum phajai adubu koi gi alliance ki koi lenga leina banina koi gi atopa Jharkhand gi ne Jharkhand Murti Morcha na CM gi badu Maharashtra gi na koi gi Shiv Sena na koi NCP ga pulla ka Congress ke pulla CM gi sum wapum leiba ke adu BJP is doing good haitare in other states adubu ngarang gista koi कहतारे अपोजिशन पार्टी में आपसे पुंसल पगी मामी में ताबुम तवी करी वहम थमन करी के दमतो न पुंसल ऐसे हाना दगे तुम एंटी बीजेपी ओइबगी नि हाई दोरी ब्रा अदरवाइज गरांगी रिजल्ट से याम पेन बादुसु याम स्वीपिंग मेजॉरिटी में लापस अमुक हन पेन बगी वहम पंदु नरिस अदबनी तसे ना कोई बीजेपी लाकान से बीजेपी से मोनोकल्चर में पुसल लागा कोई वन इंडिया वन नेशन हजिक से ngasi da bill में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं सिदा अंगा अनि ने बॉडी पनिश तो है बगा अद मागी से हमको सु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी अमेंडमेंट बिल में सु इंट्रोड्यूस हो तो राजस्थान पादा वा अदे हमना कोई की गना से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ना जब कोई लेबाक सी कोई की वेरिएशन लेते लोने चप मान लेदो नि का है की विजन हम लाकान सिदा रीजनल पार्टी में हम जो लुगाई रे मैं सिदा PN da yam le nyam jan aduna hada kisida mayamna Kejriwal ka kan sida Aam Aadmi Party ka kan sida phongdo na risa du gi han phungatan le ngamore do mala magi mong chu changkhalak pa hada nam phu da hapu to gi institution me lo election ki bagi court for election kare have mon le mi da se ko gi educational institute me research institute me moina moi RSS ki ru me jang tang lo penetrate to mon le kare lo na paisang kare mi police to so hai sai gi ga gi jamia re tek to ba kholi me sto kan sida loinak institution democratic institution me si khut amada loi paisang re aduna si twai si wadori hai na ringam tam sida Arun Kejriwal gi victory si lak pasida ni me ana rejoice stories wo ta sena khoi gana si hana lejaram ba India ne khanjar me khoina mayam si loina ma 100 flowers bloom ga hai se plub don me pulla kan to ni aduga khoina hai kan si India sa muk mayam atu suma leba te da gana si variation yam label ba le adu su India na mo hen different origin khoi si yamna extreme difference si accommodate to mo leba ni have si democracy ga no experiment ne have yogendra yadav khoina yam kana hermi si hai sa khoi extreme difference yam si Kashmir har ga khoi article says saying about okay adum pun si no yam different way will treat you as different but we're still together hai basing ngam maleba ni akoi democracy is different haram sigi loina ba stream roll to hoga flatten doraga chaman hanni ka hemo to wimo si ura policy kam kinara ma haitare
aduga ganasida Arun Kejriwal who hold us who Moody can extreme Yogendri Yada for Simu Yaromina, Amadi Parihan Yormineva, Moy Riprasan Bushan, Ganasida Kitan, Hena radical Kambu Haitari, intellectual mem, Simu Amadi parties na Indian politics, Moy busy Piganate, I think the Indian politics alternatively, Sigi Pasi, intellectual Passoeva, Adu Sai extreme difference, ma'am, see, Comrade Tosika Habit, Yagadone and Yomi numbers who Arun Kejriwal Sikitan, egoistic way in a Muina. Moi chung thok rena chung thok moi ti party yaw him moi sai party em sem jara moi sum tawri adeda hai je khoi gi mong na kitang different problem changi ba Kejriwal se da sai corruption yaw de mo mem chap cha ore sadu prem le ga mon mo de kampur pi sa na mo illa thola ga ni mai public appearance da ba cham na lo ka khori khori tawra ma sai pha ma laga ba sma khoi adam mi si akhoi ne identify tawra mi cham na identify tawri am line na ba ma su lo khoi lo e lo ko de phe am ta bi da khoi gi ai gi same predicament le ba kamuni habi aja ma thola ga ma si invincible le bi mo dai to ring mi he na macro image to thopuna de ma de ho ba son me don ga Manung the link, Kali has Kanjava. And my personality, he or so when a Massa when a hick has the Antona Heinrich, Massi makes a say award winner in Massi, 2006. Other month, Mamagi makes a awards again, or the Massi when the RTI and I'm going to hire RTI more popularized of the man, Han Halam, when I talk about Tagasimo, 1992, Rajamasi Revenue Service, Toga, Pariverton in the NGO form Dorga. See, RTI tabs one hormone. My hope to man on it, so I'm John Haidare. Sakai police, I'm transparent, Togan said, see, you hope when he makes a work period, grassroots level, governance, mana, pushed over Horiana. Aduga, Adugi reflections has some laid bankly. At the Sigil Lakan, as I had a quickie politics hypothesis, Manipur, and see, not report them, they have hypothesis. Sinata Vida, ordinary man, and I see my am the point here, I have a hydra to be one of the Vida, ordinary man, and a capsi, I have the man. Ordinary people think identified I had to say something from Amalilaga in the Daraso, Sanami Latolopi, that man, the I did different. I am no lipid can one lipid, I had the living there. Politics dominance, I have more to talk with. So I am the man identified or is citizens who are rankly. Adumasi can see man speculate on a national party all Kadrasis in Amadi parties. That's party when I was still. I think it is who my candidate Hadogana, the Delhi Hendrokadana. The Delhi Honda pushing a mother with the high consider as I as a heavy party at the so my alliance key posla agadi. So my Haziki Sigi and one of the Honorable Alliance Yominaraga, Maggie governance model. Ada magi politics model si mayam sigi basis में हम पुन भी आकर रखा है position party में हम BJP ने BJP में हमारे ruling party ने मagi दी और ये जगह अतः party में हम पुल लगा alternative politics si समाज सेवक si का si खंडर में दो माले और खंडर अगर दी तस्वीर न मुइना politics है si लाइन लाइन ऐसा form लाइन चुम्बे आप दे लो इन्हें मगता angle खरीदने चुम्बे तो नहीं कोई caste politics इन जगह ले politics में ऐसे होगा नॉर्थ ईस्ट लागा ना कोई ethnic politics में हम नहीं बा और ethnic relation में हम si कोई सारी तो खुद politics aruba they consider yada factory am later. So broadly, broad parameters development or delivery, as a hariba mayana pamisi politics pamisi can hagan the quiz the kambu nobody sagi consider sagi divisive politics aruga sagi polarization some identity politics ilapam yarina illaga sigis who am emotional monda adum humna jaleba natta bida moisana kanasida lepaga akoi sida ethnicity ability religion ability delivery dolore par no pamisa nasana sumam semang amna bo tabudu kari dwari no education phapi am dira ko education bibige adno isi mai isin phajam phangde mai du pige pa de isin ju pige tawdu ko ga free pige du tawdu nang hen sinag de happy there base level di पैसा पैसा रख में थाने आने बेस लेवल है दोनों ने हेंसन लगे फ्रीजर थम गए अधिक refrigerator कनो एयर कंडीशनर थम गए
my hands in the Harry built the Arroy, Aruga base level Nagi Imunga Nabagi, Angin Laura Nabagi, Maigi, Ella Yam Larry, being the Harris who made them Talani heavy pot never. Senako welfare politics, welfare economy, welfare administration, Mom Zagina. India Sena, Tasian Hago in Sweden, Maleva, me could much lawyer, Siemens, a photo of the labor. I'm going to see relevant. India has given Yaminakule Hydro Delizes who came to the Pangdava income came to the Miss Damale, Canada, Bihani, Leva, Mayum Lava, Slum Durham, I give talk to Wallagasu, Mayum Latan Parada, Lega Gambu, a Simian Sele, Moy the Kitan security Bibiragadi, Moising Indian heavy possible Academia, Hanesi. Lebak sudah bihar ini soal pemilu semua masih India ni kanjaran muda kaisi India itu mesti rega semua hajaran muda kaisi hangdi ada question na ada hangdana media suruh gaire politics lagi macam suruh gaire semua hangda bida granted in lobby raga tahu lagi na ada kejurual itu dari sana semua yang granted in low roy mesti they have to participate tahu kan state ki benefits ni suruh mesti johon ba si system sana this should be what politics is. Politics has see only or administration has seen labor has state has state citizen ma'am so sigi guarantee ma'am security basic level of security so low guarantee to ngam si state ni na ta vida khoi identity hin ga Pakistan hadiya China in law se kan roi khoi labor ki praja ma'am so hi ki have them nationalism ki concept se outdated ho rahe over use ho rahe hai bata rahe adi mo ne marmaduna hari ba khoi ki lengak pagi definition है बता लेंगा की definition सी redefine तो वो मतलब ताई है तो ना redefine तौर पर की example तो नहीं मियाँ हम मांग तो ऊपर फंगी से है कि कोई political analysis में हम से तुम ताक पीरे तो वो हौजिक इनाक नाक पीदा है बता हौजिक result हाई तो करे हंदक चाहिए कि ना आहान बा मिखल सी दिल्ली assembly मिखल सिन ओरे अनु सुबह हाई तारे मसी की मिखल सिन बिहार के सी अक्टूबर चाहिए से पांच तक तोरिया तो का मतलब चाहिए है का होगा पता 2021 दा अप्रैल था से दा बंगाल असम केरला तमिलनाडु में Puducherry yaun hari mafam state mari amadi union territory amma sida punna mafam manga sen mikhal pangthok tori aduga handak jahi ne bihar sida pangthok tori aduna bihar da pangthok tori ba mikhal handak jahi aduga mathang jahi da pangthok tori mikhal sing sida delhi gi handak ki result sigi magi message hai tare messaging amma message amma sat kadra koi mai pak pak tabur to wan mo era sigi development model dam koi election thena ga da bani aduga voter sing du masina sensitized no ni kam bi bra any kind of political changes kum lakani hai na kam bi bra oja homen de lakche Okay. Like Meghalaya na Thakragi mamangda Kejriwal gi Aam Aadmi Party gi education policy je adopt aukre. Yes. Afabadi tambiya hai. Loksan bajiya hai. Sigi ji asogo para mani haijaning. Ngasi ayam ba press release ta thulai ba notice ki mayam na di BJP na lead ta uba sarkar pai ba mayam na di Delhi is not India. Hai ri ba. Adubu Meghalaya gumba lam na di education je already Meghalaya da khoi gi angang mayam thari bani like tam ba khot ba. Adum northeast ta comparatively phari hai ri bani. Second hojik Manipur oi ri bani. Adu hena phana ba Meghalaya na di mi gi education policy adopt auraga infrastructure like ta ba yaroi kholoi lau ghre ba. Same model je Bihar da lakadra hai vedik pot ne ba. Bihar si akoina ngasagi one of the akoina hanadi bimaru haiba term ama sinarame adu hujikte akoina ban tawgre masi sinarari jena bimaru haibdi anaba 6 states ana Bihar Madhya Pradesh bimaru ji de yauduje Bihar leire Madhya Pradesh leire adagi UP leire then Rajasthan sige jine bimaru haibdi India gi the North India da most feudal loiba nupi mapan thonda ba crime against women je dum yamna wang ba patriarchy ji am saungna leiba land relations da akhui kari gi no bihari myam thola ga atopalam da loi thabak su chaliba land reform ji incomplete o hobo state sai jaba tare sigi bimaru state kai je adu social science da di india gi na ben tawgre masi yamna negative oiba connotation na pu bani na 6 state ka haiba ji yamna phajadre to holaroi je na adu yamna feudal oiba state ni adu magna jo bihar ji one of the most fertile ni akhoi whole of India da acho ba turen myam gi tinabam oiba the moigi problem abu akhoi incomplete land reforms amale hoba aduna thaina gi akhoi lem khak British era gi zamindari system je tum yam sauna le hoba aduna lamji gi yamna phajana leina da ba ma number 1 number 2 constant flood flood che dum thokpani na adugi yamna moigi assam da junu equally yamna fertile oi Brahmaputra valley ni somna kanda ju turen ani ni leiba adubu flood china maram oiduna moi mi yang wai aduna moi da gi mi myam thole then plus Bihar da leiriba magi caste composition je aduki mati complex hoi gare
one of the India gi state manung da khwaidagi caste masing yamba haibasi akoi Bihar da thingnagane so within akoi gi lower caste ki manung sida more than 20,000 caste amuk leine ba yamna luba aduna adubu hujikti India the highest number of IS officer yengba kan dum Bihari dum oiramgani akoi whether we like it or not adum oigane ba adu moi myam ji Bihar da jo halakte adu gi moi tragedy amadi leijari auna Bihar da sigi spillover ama leigadra sine ba yes definitely adu di leine ba ni akoi gi Lalu Prasad Yadav na palinge matam da caste politics yam phajana sinarmi RJD na adubu Nitish Kumar na lakpadagi di atugi ahom ama lakre crime rate handa halle akoi gi IT companies me ama invest to honba hore fertilizers company ama lahanna bo honare auna Bihar ju yamna tabna di akoi gi coping up with the rest of India haja batare auna effecti leigani adubu win oi bra oi da badu da di haibadi ngamloi but definitely ngasi akoi gi Delhi gi Mikhal ji na phongdokri baji of all the 33 states and a union territory India the area basida Goa gi matung the second richest state kind of union territory ni aduma koina focus development adum tawgi aina hajari basi gi second highest nangi per capita income product si leina still minimum akoi essential nangi needs sida facilities pi ga dabani haiba aduga leijari ba hanagi ano buju ba si tawba kanjida ari ba structure sine boza samna hai kanjida hoi ngasai akoi gi public PDS ki chengi khangde ama khangde yogadaba proport me abje hana lejari ba postman post office sinaraga postal delivery bo pi bangame agoi moi marai ba fabana gel na pipeline gas ki loina pv re yes aduga Delhi di masagi sing leitaba mai lejadaba ni loina ju leiraga akoi sinajari bane ba so it is all about management to neba auna already resource bountiful loina lejaraba akoi atopa rest of the states Hoji Pogudi state Mangaji the BJP later bani, the Liga Thara, the Taruk Suraktori bani. Aduna, Masida Bihar the Soidana effect like Aduga Mayam Nazu, a state politics sida. State politics sida modela mo in a low was it, the Howra Brana zu conserve. Haibadi Manipur da Mamangi, a Kogi Sigi, assembly election torum died, a discussion hours the Yamna Hainagiva, a Koimikara Manadikana Haze. Palakadaba Sakarji, a local needs the focus of whatever name. Okay. Kara Amanadikana, no, we have to be part and a parcel of the mainstream India. Oigadabani, Kejriwal Jodugi politics Hanagi. Sahin Bak the Mangasibuk Chatti. More than 15 days Surabani. Machin Kang the Banangi Segi of the Kinangi, citizen race Sargi Matang, the Wangang Bagi, Sungang Zungang de Adimata Sahin Bak the Masu Satri. Adum Oinazu, BJP Nadia to my lesson alone about Nangilam, the Pakistan Kireta or Haviri Baneva. So the idea is ma national politics if Hazana ma delineate of Bangami, Aduga local needs the focus on Bangami, Aduga hope of a Pibangami. And likewise, every state, whether irrespective of any party, even BJP na my model ji logzo hai riba ne ba khoi re afaba oi bata ra badi adu BJP na khara jo dum logodi hore education ji ma akoi Meghalaya da logi ba dumaina in different parts of India moi model ji de lo re ba aduna ising gi Manipur da ju ising ja wa bani ai hanjan jo haijage akoi gi lekai da ngasi bo bada aina pilak ba da gi ai sahi 90 sujale akoi to ti ising phangdri si tragedy ne PIL Tauraga, Tamoi Kambu, Audagi, Akogi, Tamo Bimol, Hoitobiraga, Akogi, Kanoji Tabadagi, RTI Thare, plus PIL Tabadagi, regular electricity Lakivaneva, State Sida, Yamsing Hyrabadi. Pali was Sakadu Nato Givanate. Pali was Sakadu Mayok Tida, Akogi Lazadi, legal weapon, Sinaraga, Miam, the electricity from Bangamu Hivaze. It was done by a group of people. Okay. Some mean. Aduna, Laksani Vapoti, Sigi, the Ligi model Z, Asagi. Maju caste politics Hanadabra, the Kejriwaladum Sanagi, religions Hanadabra, Hybridum Sanagi, Handaki Iftar party Sapada Madam Skull Kevadum Opi, Islam Gioiba, Madam identified to give me Mayam Duga, but Mana Haigi Bado. I give a quick work the Pendredi, both Pivigano, a quick work the Peladi, Pipu Hybaneva. On a Sigumba leaders a quick Dakatai. Aduga Sigumba, a quick inform aware of voter a quick Dakatai, a quick Iran neighbor. Hector Lupatsonga, people do not pain Badona, a quick Haklo in a Mangangi was there, but she talks Ivan. Aduga corruption, finally. Corruption the Carigino, Anna Hazari and Horoki Hose, anti corruption, Manigo. Anti corruption the Horoki Bani. Saibo Pyre Kani Harivaneva. Same thing, Aduki whole lineage, Kawungam the horror from Kauzadana, RTI got Haraiji, Panathagiva Mayamdo, is all about transparency, Lenzi Hivadi corruption, Mutatsi Ivaneva. Adu Domana Toviva, Akuisidana,
hujikti hybrid proof puthoro fact puthoro hairakani but we know it chanariba akhoi gi state sida ju leiriba mong si kari no corruption ji adum leibadong na tawri okay si akhoi gi su praja gi su then plus akhoi gi lusingba akhoi gi leaders mayam gi su makhoi gi stacks yamna chawbadong na tawi aduna democracy da di leaders yamna daga tai at the same time electorate informed electorate informed voter oiba mathau tai habani maramaduna delhi gi message have tare delhi gi model se atop state sing the soidna dumak lakani sigi yam chauba strong message ama manipur dusum europe mali ngarang gi result um da manipur gi miyam voter sing su akoi manipur du samaina tawrasi ba akoi gi chemna samaina oibiro habani appeal tawna ba dum hore adu election me ada kare idna manipur gi election me ada tongan makhal gi transformation ma dum lai adu sigi message se Manipur gumba state ta Europe ngam gadabra Europe ta di kamai to woni have ko ye local issue the focus hotar gadi local issues and development the focus hotar gadi any state जैसे मणिपुर वगैरह मेघालय वगैरह अतोप स्टेट वगैरह अदुम स्टेट की मिखल दरी माय पाक पुजागनी है मॉडल सिंग रंगी मैसेज तो अदुम मणिपुर से एप्लीकेबल ओने खम बिब्राई वजह में तलक से हौजिक अखोगी दिल्ली दगी होबताई पोट से दिल्ली दा कांग्रेस ना कमाई तोकना मराई चाइथर की हाय पोस्ट मोसी 2013 दगी मोसी मराई चाइथर हौरे अदुनदी मोय हौजिक सु फुट पंगमदी ngomde di sahi ji tam ani rak pai grabani bai to tam ani rak pai grabda moi phim ji so phatti assembly kan constituency 70 si da loin ma ko congress ki mirep sing je deposit loi mang anam loi mangam ni ko mangam si phim ne blai se ado kari gino hai kanda moi na moi kan se leader se dali da moi leader leti semin se candidate oi ya leaders leti Manipur su sab mane model ama sangi ro model ama khak sangi magi makhada akhoi gi laibak se akhoi state se samga targadi akhoi phani ha pot ama khak sang batai madu na targadi akhoi si yaro akhoi su yaro yeng se migi di delhi da voter da lupa manga pi gi sana bileti lupa sama pi gi sana bileti the voter sa khang bi sana bin peleti akhoi gi ha UND yeng se ba ko lar ba su dei hai kai mi yendi nadra akhoi gi di ka dore vote maya sida piu haiba mayam ma big thale adagi lawro sakhiba mayam big thale maragi vote sida hayeng vote thada nei si ahing tinda ponte kaino kai da pokhai gi yeng nei mi law da gi sina adagi sai voter oiriba mayam duna lupa lising amada mai vote yon thoe adogadi vote lepi miduna madugi sel do hanjana na bo hona bada adum huran ta mutro si akhoi na thon bane se maru badi akhoi voter se gyan ta di wakhal ta bi haibe wani da sini aduna Delhi ki mina karigi ngamino hai tadi Delhi ki media tu log di aku ini kamai tu yang pahami si culture makhak lagi si culture se aku ina yam na tu na hong do hong tar gadi aku si lup tu ini Manipur se lup tu ini ko India da kwai lagi haran lup pa se Manipur oi tu ini ko masih kumba mam je late aku da yang se bawa aku ki vote se da sab sana asumba magi nium sumba masih mirip si sumi he ana kan mamido Marada vote piba koi haiti number 1 adu ma koi khanga da bani mikal sumna pangthokti koi sida mikal sumna suba pangthokti aragi voter da su koi mirep se asum bane se moi ka sin asum bane sina phabo tor kane se moi da leiti simo aduga atopa wafam mayam da haitare ko ngasagi ka no sida sel piba ngambarom da mieng thamappa then adagi di party ka thuduk sang jati da koi swa jati ba party da ka sukana belongs to the koi di mari mata adai sagai na tai ai ojo tak phangni mana vote kara deba ko ai sar thaba phong do ni ai ma sing ba yum pham moir ga thabak sit tawe aduga huji su ngai ko MLA gi mantri gi magi mayum sing da sal si ai sar thaba hapiu adai fai to rai ana ai yaw de ta fa to view su ma ta ne ba ko mi gi di adu leti sinep to Delhi gi masa am ta casual nang na CM oi ngai da ai sar thaba hapiu se kana haram ko de mi crore ni maya kana lang mo no sige aduna migi na kamai tore magi mayon se akhoi de pura khoi chokha khar lai grabne ba aduga mayon jina miyam gi kai torga di miyam ne ya ga de miyam je kamai torna thawul tawi saba tawi se kai na hain do no se si yum pham mo ga thabak toy akhoi gi na pi bangam barom da vote sahi ani da ngaram ne ai ka do no ha forum lai emile ai vote lengam do ibrahim lai ba madu da ni swai da ma khong he no mi je simi sagi ma khong he no mi je ma se akhoi ne thon bane reshuffle to bio hai se na ai karu do go ai karu do ri go adi reshuffle to ga
mayamdugi people mayamdugi kana basu phawba magi su bota thadana ba sendu khobo ge haibane ba aduni manipur tau ge haibane aduna sigi port se akhoi voter singna hana voter da education hana pium tangai phadau le aduna delhi gi se akhoi da ngamgadra ngamoidra haije ngasagi masjid leire ko launing ma mi mayam ma sum leiri ujik so ai handaki tam si bokta masi mutat pangamne haiba ma leite ado sibu mutat kai taragadi kai no hakada ngasagi akhoi leader se mana toragadi akhoi lebak sa phabu oini koina matik chaba leader ma song thok taragadi akhoi ngamne kejewal toreidna hana nga akhoi dong lona mi mayam dona ta lona mi natro adu kadore mayam chang thak an ba ka ba di coalition mathong chade dana mong chade dana ni phuma pan da loi niban loi na bok thoma khri adagi kamai tore ha kan ni phuma pani du da to bodagi delhi ki mayam jong ko kedone ki mathang di kadore 67 thak lang pirin pulap pisalim ni bjp ahum congress nil sine tawis aduga handang na mu kadore mana tore thabak to justify tore sommi nang kakna thabak tawi nangi thabak to khoi sagoli yai sida bot pirin sine ba lai sin kejiwan na pasa yelo bo na te si bot si akhoi sigi ada lai post ga swaida lai nei post ga yeng na se ba aduna akhoi na emele sing da sune yam kan sai ba I pam de ba mantri da yam kan sai pam de ga akhoi ki poto voter ki mindset tu ne ba moi da lai do pi wai di nang da vote pi ge pi wai da de ai mo da vote pi no nang da pi ga moi hai ga ma kana ya go da ge mi di adune aduga migina laibaki miyam ki thawal togen thorpani akoi swaina mu business ki thorpani okay ani ji khene ba ko ani na tiga to buda sen mang bodagi si tor khar phagada khan mi su yorom bi ai hebni ko ji je adu ba wakhalon mayam du yum ani jam khene ba mirep oi basing su khene then adagidi vote pi ga dori ba moi bu khuina matik chaba mi ne na khan ga dori ba mi je mi si akoi khan ga dori ba miyam je voter sing su magi wakhalon yam kana to khene aduna sigi mayam si akoina yengu kanda akoi manipur se yung honorable minister n billion si hojik mayam na delhi da haiba mataw haiba khoi sai sun khagati tawda badi na te ko mi di khagati lil bane ba akoi ngasi su adumai school manga pukal ini ko school manga na te school manga sanga ba te school hom phuma thoi 60 ne ba ko si loina min na khong u banga tane ba si po loi u wang tane oja mayam aduga hojik ka dore pre nursery hakale ne ba se si model amane ba si so adagi di moi asomna kanda akhoi clinic hange delhi da hange akhoi swaida ka dore se misagi haksel ki tengba piri ne ba ko sigi akhoi jo photi khone ba khona ra ga su akhoi swaida na mana to thok pu ha pot am le ba mi gi na dak eta gyan ta ba he le se aduna thabak to boda akhoi su khara mong yenga thabak to um sange ba aina si tori ba sing si tawrame skim ma pa khala me ha bana ta ba masi kadai ba kamai tori gen mo ta na haidi magi matung da mami dona kari gai chali gen kungang jasi na haire kungang salure salu kan dona kungang chabulu selak ko di salak sare sine ba adagi di ka dore somna kanda mo akhoi gi health insurance scheme tawre adagi matam khara pirami ojina mo gamen gi phatle te na piti hai gum bai lak ba si post gi kara wai dono ma soi ri sing se sum to ko ma phai ba adu wargadi akhoi ju akhoi tar kani hai tar wakal tar kane ba aduga akhoi gi dalai ba sanja thumja corruption na nepotism favoritism agi party gi se sigi posima simatang akhoi na phajana lothok panga ba aduga agi miyam hai basna mang thar ka dane ba akhoi manipur sa khotoi je aduga di kejewal gumba adu akhoi sun oi puyai keno se ko sim sa ju oi puyai athopa mi ju oi puyai ko madu he natraba voter na pamba demand pi na ba khona na sum leiraba adagi di aisu talhauni na sum leiraba adu ragadi adu mutkani adu agi party gi ne khalaba adu mulle sekoi manipur mut pada ha ba ni butoi ni ko okay Arvind Kejriwal na best CM natraga Delhi na best akoi gi union territory natraga assembly gi mikhala ma pangthok khibani haina best example natra epitome dumakti natte natraga su asuma makhal gi aphaba makhal gi election ma pangthok khiba aphaba makhal gi कोई इलेक्टोरेट मयाम अमा है तारे कोई वोटर मयाम अमा थोड़ा ही बस की मसले की तमजब याब मयाम से मणिपुर दसु मसी मयाम से लक्षण तार के दे लाकदरे बा मिकल सिंह दा लाकदरे बा कोई मणिपुर की लाइक आता याम चाव बट ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है बकी बा पॉलिटिक्स ऑफ वर्क थबक की पॉलिटिक्स तो मणिपुर दसु लाकपंग अमुने हबदे दु मरु इना मियाम सी दिल्ली द थोक रिसे गइनो करमाय थोकिनो है बसी मसी क्वेश्चन तौर मसी के पाकुम इसाना लौजब तार के दी उजिक लाइरिब नेपोटिज्म के करप्शन के लाइरिब सिंजा तुमदा वोटिंग दगी होरगा उजिक लाइरिब थबक लौबदे मयाम से द लाइबनिना मरमदुना कोई थोलैबा
मिनिस्टर MLA चीफ मिनिस्टर मैम से कोई अतोप स्टेट तगी नत्रग अतोप ग्रह तगी तारक पनते कोई सोसाइटी तगी थोलप गातनी दे आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी कोई सोसाइटी की मी गातनी मरम मदना अखोइना ओइरिबा वाखलोन अखोइना खलिबा वाखलोन अखोइना तौरिबा मतोसे मखोसे लोइन तौरिबनी if we are bad they are also bad, if we are good they are also good aduna अखोइ मैम से पुलप ओइना फाबा अखोइ मैम से पुलप ओइना अखोइ ट्रांसफॉर्म तो वमदे मथौ तारी अफबा माइकल जंक्शन वमदे मथौ तारी अदु ददा अफबा स्टेट अमा अफबा मियाम अफबा लेंगारो अमा लाक्तो माली ऑन देरो ngasi onati manu honagi tharamsi matang sai tu sinjarge ngasi tharamsi da oja Pradip oja Homen amati oja Hemantakumar Ningomba kun ngasi tharamsi ba thawa pikhiba amdi mapung phan ginuk to oja homakpu amukan tha chapanu chari appreciate your joining masine ngasi manu honagi tharam ngasi edition second to bi ko dekhan bir pe agani khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur ta join to birga comment amadi feedback ta bir pe agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.